Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in makin. Thumma ja'alahu nutfatan fi qararin makin. وهو الذي خلق السمع والأبصار والأفئدة حتى ينبغي لها أن يكون خليفة في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث أو كما قال. أما بعد. Hadratal muhtaramin, seteja para alim, seteja para ulama, nakhussu bidzikri salirana semulja Kiai Ilyas terjugan sebutan kaula amul jaaki Kiai Hamid Mandan terjugan sebutan kaula amul jaaki jugan iki Kak Dinto Al Ustad Ayyub Riyadi. Seteja para onjengan para rabu sepo anum sesami-sami sekek alongku nyambateni pamondut terjugan ngolmai onjengan dari sahibul hajah sahibul bait sejugan beten kaula amul jaaki atar kabidan kalaban amuji syukur karingga ajunan Allah subhanahu wa ta'ala zat semah agung terjugan zat semah soceh kalaban kersaepon saat malam bangkin Kak Dinto badan kaulah sareng ajunan sampai rabu sampai bulja bisa apangki enggun Kak Dinto amarga nyambadani pamondut terjugan ngolmai onjangan dari sahibul hajah sahibul bait engki Kak Dinto Bapak Safik terjugan Bapak Samsul dalam setong tareka engki Kak Dinto walimatut tasmiyah atas lahir epon potrah se kaping situng engki Kak Dinto si eparengi asma Muhammad Jazilul Anam. Potra Kak Dinto dari pasangan Jonhar Abul Laitsi sareng raji epon Lailatul Jazilah. Pramila dari Kak Dinto pancung porong pantua epon ajunan sangat yarap mungku deka potra Kak Dinto. Muka-muka potra Kak Dinto itu dia kia potra sesoleh setakwa deka Allah subhanahu wa ta'ala. Terjugan bisa abek teh deka orang sepodua epon terjugan abek teh deka agama terjugan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tepagi deka mastekana alam engki Kak Dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun abek tabutan kaulah dari alam sepeteng caliputan nujuh deka alam seterak tarkataran minasyarki ila tauhid minadh-dhulubati ila nur. Para rabu para unjangan sebutan kaula amul jaaki terjugan sesame-same cuma berpanggalian epon. Beten kaula
minangka pangajum tareka pangakit lampae saat balembangken bekal maus tantangkan tatingkan si bekal kalampah saat balembangken tareka se kabidan ing kikak dinto al-iftitah bi ummil Quran sekak dimabeten kaula nyoon dek sarinan semulja al Ustad Ayub Riyadi kaengkuy ngabiti tareka sekaping 2 ing kikak dinto pamausan sholawatun Nabi sekak dima bekal maus sareng grup hadrah al-Banjari al-Dafus Syabab semedal epon dari Ponteh Larangan Pamekasan tarika sekaping telok ing kikak dinto mau'idatul hasanah sekak dima beti kajerba sareng salerana semulja Kiai Ilyas tarika kak dinto bekal epoket tor epong kasih kalaban pantua panyampurna sebutan kaula nyoon barokah epon dek salirana semulja Kiai Hamid Manan sekak dinto ajuman tarikah angkitan lampah sebekal kalampah saat malam bangkin dek seteja para masyayikh para guru para ustad seampun kacabisan amanah beten kaula ngatoreh bekto kalaban tertib torrontot bendari beten kaula minangka pangajum tarekah pangakit lampae saat balembangkin sanalika ajunan sami Rabu sami mulja tapangki tendek tonduk sekorang sontuk ajuman okara sekorang akor dunadung kapamator dari ateh sepaling asor nyoona sapora se sobung batas epon wabillahi taufiq warridha wal hidayah thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.